ke Thabo Mokwatlo ke dula Moshate ke ngwana wa Botshela ka gae mawaka ke Stella Mokwatlo yena o tswa le Balfour o tswa le ke Mzulu o tswa le Kgole so papa waka ke Motebele o tswa le gona mo local mo then ke Ntate Mokwatlo o tswa le Moshate then ba go letše Maruteng ba mo tsebang ba ntseba ka lebitso la Mpagane. Thobela ke kana Florence ke tswa Masetlhaneng ke ngwana wa bo 7 ka gae batswadi ba ka mama wa ka ke Stefina ke kana papa ka ke Samuel ke kana so ke leboga le batswadi ba ka ba kgonne go ngodisha ba motlhakele mosadi ke kgona go nyalwa ka Mokwatlo nna le mosadi Makoma Florence ke kana re tlhakane sekolo mo le re mbere sa tsene botlhe because of nna nkere bentši ke no rata yo populate go dikolong kwale ge dikolo e le nako tšela tša ba re ke di break ke di after school be ke no rata no yo populate because of akere be ke sene person be ke nyaka person by then so at least person e ke humaneng yona nako ela be le yona nako ela at that present ka khumana le person ya gona ke person e le reng re tshwarelane up until date le today ke sana le yena re tlhakane ka 2004 till now re sa le botlhe so Makoma Florence ke kana ke mosadi aka ke morata and ke wish gore nka ba le yena go fitlhelela mosadi o be le mosadi o cool ske ka re be le mosadi o cool ke mosadi o cool o moshai le le re boshai ba gona vele bo speed up ile ke bo speed ba ka gore nna o ka re o dominate le bo speed bola ba ka because of no ka ro leveling ya ka ge ke re 1 or 2 mara 2 ele re tlhakantsha ke bona o ka re e dira bokagone because of re balance lo tša bophelo because of ge re 1 ge ke re 1 yena le yena re 1 e sa boela mo nambeng e la fase so no ge ke re 1 re 2 then re tlhakantsha le 3 re tlo ba ra 4 ra 6 ra 7 ra up until re ya go 10 ke tše re lo re ra di ya nna le yena then ke bona o ka re nna le yena re tlo ba ra fihla ko go 100 if modimo re ba baletše re ka ba ra fihla mo 1000 nna be ke no ba lesogana le botsana bo se no re o ka no ngana boleta ka botsebotse re ba gone jala ke re tokgoletše fele be ke no ba motho le reng ke a no kgatlhiša ka tlhago go mpona bo tlo no bona motho le reng o ka nna le yena e ka ba motho wa gago because of akere yona nako ela be re sene di-decision kore decision bo o sa rate motho ya le ka tebelelo ya gago gore o lebeletše motho gore o ka ba le future le yena bo o lebelela tebelelo ya moaparo wa motho boclean ba motho e se o lebelele gore ka bošio le ka ba le se ile gore le ka ba le sona le ka ba la ba le bana la ba le motse wa diegeng be re lebelela tebelelo ya le ka yona nako ela so go bile bothatanyana because of ke boa buile nyana ga bedi ga raro ko yena o bontšha ra se motho le gore ba ithatela dilo fele then mara ka gore le nna ke a tseba gore mo mosading ge be ke ile yona nako ela be ke sa boe fela ke gopola ke le ntho sekolong Madikana ke thoma ke tlhakana le yena monno yena ba le botse e le motho e leng gore o botse mara wa sa ke ke bona gore ke a morata mara nkile wa bona go no dumela motho same time easy wa sa o tlo thoma wa lebella fase wa ya fase o sa tsepele le morago mara se no sepela wa thoma wa itshola gore mara o tla boya a go se le bothata itse a o tula tsela monna modimo o ya fase godimo wa boya ntši ke nnela ke motšikatšika a tšatši le nka sebinda ka rao ka mokgola o buletšeng taba di kana mokgole nao ke a shwa ka ikepela o le kgwedi be ka tšea ka mokgwa le gore ba boya ka ona o ntšha gore ba le serious le nna ke rata mara ke re mara monna o thantia stlela gore nkile wa bona o sa dumele easy so mara ntši a se no sepela wa thoma wa itshola gore o tla boya le wena ntši o rata o bona gore mo le ona ke a rata yo a wa ba le botse shamo le Black Beauty ba le botse and then a le clean ka ra le Black Beauty le
leeto la rena le bile ka gone go fitlhela le mo le goreng ke humana motoro ko ona o nyakileng go nsenyetša relationship ka gore be ke se tlo ke sa ba le taba le gore ke boaneng and o tsebe gore ke lelo tše le goreng basadi ba di loela gantši ge e le gore be swantse ke boe ka 10 o'clock ka gae a ke sa šia ko ke leng gona kere from 2011 a ke sa šia ke no starta motoro ka 2 o'clock ka tepoela gae then ge mosadi a nagana gore okay monna o gane nako e kaka ba tše nako e kaka le gona kewe ba diang gona kewe le le gore be ka be le gore be ke sa dilo tše di-snacks ko be ke le gona because of nna nkere ke motho wa music o kry le gore ke tituletše re tetiela beat go monate and beat ya gapeletše ge ntse re kgatla le bo producer tše digolo bo Sylvester ba tlhakane le bo Big Soldier bo Gudla Makutlaseni re eda di-voice re edita re diang ke tšona tše dilo tše le gore mbede re tšeela nako mo basading gona be se taba gore be ke le gona too much basadi be ke no ba ke ba rata ge ke ba bona e seng gore nna ke ba late ke ba approach because of bentse ke tseba gore a go ne ntho e le gore be nka ba fa yona o ya le ka level ya ka ya mmereko e bona so a ke ra gore batho ba e le gore ba bereka botse ba kitimele basading basadi ba end up ba tšea level ya gago ya mmereko wa gago ba e edita e ba fase o palela kudi ya ntong o lengwe le gore o phala le ke ba motho wa fase o le gore o bona wena o mmona o ka re o bereka mmereko mosempolo o dia ntho e le gore ya o phala so ke ntho e le gore nna ile ka e lemoga kgale and ke e lemoša ke producer ya ka Sylvester lesogana o lebelele ntwa mokhutlong so motho o lebelele motho o motege le dinaledi o ka di lebelela ke dinaledi tše dintšhi tše di botse mara wena lebelela naledi e tege kgetha naledi e tee e le goreng ya o phadimela so nna motho wa mphadimetšeng ebile mmakoma and a mphadimela tše dintšhi tše ke rutile ke yena tše dintšhi tše e le goreng tše beng ka se be le tšona today ke bile le tšona because of yena go ba le motse Snip Up and Place go tloga ka gae mo le reng wa tseba gore o no tsoga ba ya peile wa ja wa tlhapa if sepa sa ga wa una so just sepa sa motho if a one Colgate o tša Colgate ya motho go bile bima mo go nna mara ka taba gore mosadi bentšana le phišagalelo ya gore monno ke monyaka a bele ga gage a kgone go yagela bana ba gage ga bona a thome lapa ke ena a mphušitšeng too much because of forogo mollo mongwe a ke tsoga nako e ke thoma montšhetša after go montšhetša forogo mollo mongwe ke tsoga ba nšupa re gane ka gore o rile go nyaka Stenos Humane bale be le question e le gore beng gapeletša gore swantse le nna ke goge ke se ka goga maoto e ke tsoga ke no tseba gore okay go ne le ntho ye nngwe e le gore ke a ikolota swantse ke di wankere la tseba gore relationship ye nngwe le nngwe e ba le di-upside and down so yona awa mengwaga yona e la ka moka re iphušitše ntše re iphuša re wa re tsoga awa dilo di ba le ba right ra ba le motse wa rena awa le modimo a kgona gore blessa ka maswagana a mabedi yo gape mengwaga e re dutšeng awa 18 years ka moka go thoma 2004 go fitlha today 2022 so ko ra tsebana gone bjala o sane o ka reng a tsebe o mongwe re tsebana le magole a rena ntho go le nngwe ko re awa ebile o sane tšela tša gore ke jiwa ke ditlhounyenyenye awa ke gae ga matlhako so ra decide gore awa jwale gona re decide go dia traditional wedding ya rena re celebrate then teng khatla mo tabeng ya lenyalo a se tšhelete kore ke rile ke lebeletše ge re decide out ya yona that wedding re ke nyake botša mosadoki ke nyaka re die traditional wedding be go sene le fibopo ka bankeng ke sa tsebeng ge yena ba ne le yona mara nna be ke sene next then ke mo le gore ba re modimo a bereka modimo o bereka lelo tša gage ka nako tša gage a re planiša a re diela diplane go fitlha mo le goreng rena re bona o ka re kgonne ka modimo
gona ka mokgo ke modimo wa dileng everything e le gore batho ba ka e bona ye le gore batho ba ba mtla ba tle o e lebella gore okay o tla gore nya go bona le so tla be ntho e se di ke nna tla be dile ke modimo ba ba ntla ba tle o tlo discourage ba re nya go bona flop o fitla kwa ke ka mokgo le gore modimo tla banya ke le dilo ja ka dibe ka gona a go sa le motho mongwe le gore o tlo jaja a re ne man why be go sa be so lenyalo ke lebeletse gore ke la modimo fela ke ena modimo wa le dia because of nna ke le thomile ke sene sente and le wena go le motho se ka emela gore o be le sente gore o dia selo because of o tlo end up I see o di selo when it comes to go roka e re bele gore batho ba ke batho ba ile gore ke berekile le bona before ke ba tseba gore ke di steering ke a tseba gore go ya le ka level e le gore batho ba ntebella ka yona batho ba a ke ba afford by now but because of ele batho ba ka then ke go no afford and ke ba tseba gore ba dia quality ya go tloga neng batho ba sense ke bereka le bona from 2006 2007 ba sa try go phelo but by 2008 be shetse ba le perfect ile gore ba kgona ba hira bo dimpumalanga ba bang ba ile di Gauteng ba ile thutela tsona Jackie then nna ke ba komotse gape ge ba boa di Gauteng mo lo reng ke bile le di discourage dintsi tša ba ro ka se batho ba o tura so mara go tšea batho o tšea a o sa lebella o tura o lebella quality because of nna bo nka no tšea motho o mongwe le o mongwe ka khumana lo no ntetse madlafdlafa because of ke a tseba quality batho ba ke berekile le bona before bentse ke ya di fashion show le bo Tsoza bentse ke ya di video shoot le bo Sylvester so ke a tseba quality tša bona le di angle tša bona le di qualities tša di camera tše ba di berekisha motho o le reng o berekisha camera tše plus minus 4 5 6 ka letšatši nka se no tšea motho wa camera ete ke tlo bona o ka ragang shoot e le gore yena o bona shoot so bo producer e kgolo 3 ya di camera 4 ya di camera e kitima mo matlhong a gago ye nngwe šile e kitima ka ko morago ka kwa then eo ke yona e le goreng ke yona yang kgotsofatša fela swantse o die ntho e le goreng ya go kgotsofatša and e se o lebelele price go no tshwana le o nyaka seeta ba re ke 2000 a o ra gore ka gore a o ne 2000 wa se tlogela wa tšea seeta sa ka fase kokotletša tšhelete ela o fitlha mo 2000 o tšee seeta se wena o se rata tane o tlo tšeela gore batho ba tlo re wena o yapere seeta se seso a re lebelele ka o yapara seeta se seso a re lebelela ka o yapara seeta se wena o se nyakang o kgotsofatše wena before o kgotsofatša batho yo mo tabeng ya ntho ntse re prepare for mo traditional wedding ya rena yo ye leng gore wa tsa ye ntšhikintšhitšeng go feta ke mo tabeng ya di-outfit ibo shema ke berekile shem gore ke be ke bone ebile di ile ka gae ke yona e leng gore e nkišitše godimo lefase okay ke no wisha o bona batho ka moka go destroy di fitlhile ka nako then le di photographer di fitlhile ka nako le deco e dilwe ka nako then mo mosading wa ka mosadi aka ke a mtseba re o botse ka metlha nka se re ke tlo mo makalla tšatleo because of ke a mtseba re o botse every day ke mmona a le botse then ke no wisha re modimo a bea letsogo le weather e be ga botse mara if weather se e be ga botse se ra re ke ka mokgwa modimo tla ba dile lelo jae ka gona re tlo no tšwela pele ntse re moleboga re re modimo wa halalela yo ka tšatši la Saturday ke wisha o ka re wa sakeng mo deco kore e be wow ka ba ntwa mathomo ke deco di-outfit le go taba dikhekhe and then le taba ya di-video ke rata o leboga my sister Sesintshina le Deli le Jeki ke bona ba le goreng ba nsupportile too much ke bona ba le gore mang ke minnokeng and a ke ba lebogiše kore ba bereka gore ba diang batho ba ke ba leboga ke leboga batho ba le goreng ga ba bereki ba e le goreng be ba le busy e le bona ba supportang yona that thing ya ka gore e diege ba wisha ba mfounela ka metlha ba re Thabo se ka wara ntho e tlo diega as long wena o ipreparile o bo inyaka e ba ka mokgwa o inyakang e ba ka gona so ke rata ba leboga too much and ke rata o leboga kudu ba ga ke kana
ga ise ba thibele mtšatše a ke re gone le koša ba re thibela mtšatše ske tša re loma ba ga ke kana thibela mtšatše ske tša re loma ga di go ba dire hei hei ske tša re loma ge di go ba dire hei hei ske tša re loma ba ga ke kana tšatše okay ke ba leboga too much le bona ba thibetše mpša tša bona fele de sa re lome re kgona go tsena ka kwa ga ke kana re o tšea mosadi re mo iša ga mokwatlo re mo iša mo sefaneng sa maatla jwale ke sa maatla sa ke kana jwale re mo tšhentšha mo sefaneng se se ntšhi then re mo iša mo sefaneng se se elected fele one se le goreng a se too much yena ke yena a tla se diang gore se be too much ke nyaka o ke just funny se msadi wa ka o yo ke rata o leboga family ya mokwatlo le ya ke kana yo ba bile supportive kore once ke thoma ke bolela gore ke nyaka o di ntweso ba thoma kore ba nsupporta ka nthongwe le nngwe batswadi ba ka ba ga mokwatlo le bona kore ba tlhakantšha ditlhogo ba bona gore nthongwe le nngwe e ba right le boragadi le borangwane le boramogolo ka moka bona ke rata go ba leboga yo enke be re ba babedi so fela so ka ntle le batswadi le boragadi le boramogolo le borangwane nke be re se mo re leng gona le ka matla a modimo so le ka family nya ke kana ya ka gae ke rata go leboga batswadi ba ka le bo ausi aka le bo abuti aka le disquiza tjaka yo le bona wa tsa ke a ba leboga a ke tsebo gore ke tla ba leboga jwang gore ke ba leboga ba leboga gore nthongwe le nngwe e kgonagetše ka baka la bona ke a leboga family ya mokwatlo le family ya ke kae enke be se ka lena nke be ke se mo ke leng gona today